UMLE gajirang obadairu menteri soka jela ba sotene sotun ula kentaj war ban kubur baga bernihat kedai ke cekar baja klia tam hak pertai kubalong hadu menta handai ukubur baga dai ke baja klia habakran mentaka sengi ba sotene suang ba omla banlen baga bernihat kedai ke baja klia handai ban penhap kerdan hadu bandai ke baja klia tam hak pertai omla ban priang Oloong bagi babun kika khana hati jaka gidai kambun na asam mar senda bat kemiklaya bat kumta kadon kam manyatirang baru atri gijela ban weng ye kani gijing hakajuk apo oloong ba ompat la ban pensisyaru bakadon sisyan kajing yok pang gibreu na kajing jaklia bat menta ketenat kekot kekia kadang pule beniak bat wat ya kajing sisya halol kani ubak sutnes luang ru ba soka jela klasim ya sinjam bateng ban penti kena bagi karkhana kinbut perking syriap ya kendon klem penkeng kenang bantel akam ya kejing jabok kel hak tikatai laya thu balgadon kejing persyang ban wanra da utir kejit dem jabok handai dang persyang bantes balada kabiang kila ban petrikam da unai kunjatir ban tan tedem jabok hak tikatai Penong ba kadai ka jaka ka baju bottom te kapkum ka present data hi kam dai kam ta andai ya ka jing ya ka pollution hi tengima hi penong ba ka banihat ka imla penong ba ngin su penkesan ba ka khud namar pilatip hi ketika industrial area ka ba kindon hi ki ka jing penjaklia lani kita ki la penong ki jing bambut jo ki factory ki kendon baka state pollution control board kala tha te kendon be ka jing chaklia ka ba mila penong ta penong ba kadai ka ba chaklia tam partai te kat kum ka present data te rai de piwa to pinlap hi ba kam long ta te wat kataru na kalian ka government ni ka pollution control board ki officers baru ilai stem ilaya persang hiban ban streamline hak kata kelanti ba ki rules and conditions ba ki deban follow nang ba ka jingkhuj kan sa kan ne te nakaleng junga hi kum badan hak sarkar tingilayo ban ya kendu naga force por benya don ki jing pensgo nang ba ki industrial setups kino units ki badan po banihan kin buat bekat kum ki kendon nang ba ka area ka badan hang te po banihan kalong ka area ka kuat dan nang ta ko ru ki deban so thu ru ki deban tip ru ba ka banihat hi gandai ka area ka de po border bat ka Assam teladap hi poi lat pi ken natu na jingking na to jingking borni the village shapo pina cross ke jingking borni shapo shakalen ka mon da biher ke de Assam teng thai pitip boro ki industrial units ke babun hak po yang ka Assam side do te ka complain ru kami na ki nong song snong ke babun ki issues ba per ki milara kiba long kiba shongnya kiba kilapan pawe kicing nama ba nakaliang ka ki industrial setups kiba dan hak tikat hanyo kibun ki wapen mi ki tram jaklia te nakaliang ka sarkar nakaliang ka pollution control board ru kelai le stom hi lai persang hi banyo ka coordination dekat bat ka Assam Pollution Control Board nang ka Central Pollution Control Board nang kita kumno pakin la ban penduna ya kini ka jingmi jong ini kitram jaklia kamdai ka jing sam ya ki kitu ki kiladi ki device kitu ki modern device ki bamenta ki ba katu ke machine kala ban tan ya katu ki pollution any types of pollution kala bantan ya ka ban absorb hakatu ka machine te katu kadang day tang ka trial installation te nakaliang ka pollution control board kala shimkia
Hadian ba nak lang ketua company kala persang ban bu ya ke ban install itu ke machine kala simkia bat kala yo ru ya ka data report akaba nak lang ka ki scientist nak lang ki engineer kala batai ba ka ketua ke machine ka company ba kala at least 40-45% to 50% kala ban pentunai gitu ka ya kala bantan ya ka pollution kepada haki toki area te katu kadang di tangga trial but kin sedang don susu ki further studies hagaba kinla ban wapnya la kalong kini ki machine la kilong effective la kilong effective la kalong result kabiang kemut nakaleng jonga hi personally ngan sa karpat saya Honorable Chief Minister nagam ka pilot project pat ka bangin persang kenang ba kanla banyada nomor ba ngila menong naki tedam kali ngila menong naki tedam jiki factories la kanu ka tedam ka penjaklia ka kitu ki area tang ba di ben tipro di ben sotoro ba ngala kren ni na ba sai na ro ka ngiro meeting ong ba wat la ba ngin persang ka pilot project henry ki factories baro each and every units ki badan hapo ketika area bejungi hapo banihan industrial area kemudian ba kim day ban violate ya kano ka rules kapala conditions kapala bu daka Meghalaya Pollution Control Board but strict action ngala ban batai ba kideban shim nakling ka Pollution Control Board la bagi don di factory ba violate epi condition ngamla ban don ada bangamenta tang ba comparison hi ki factories ki bun haka saka sam site to ka ba lala ban ong ba kala at saka pollution ya kajing penjaklia ketika area सरकारी नगलैंग Honorable Chief Minister la persang hiban yo ya ka coordination ka bat ka Assam nomor ba tv hag boda area siran kam ka coordination na pro atli nomor ba ki ban safar to hibaro ki ba mdai tangki nongsong snong ha Assam di tang nongsong snong Meghalaya baro hi both side baya sa po kini adjacent areas kepada po border baro ikin ya kendu ya kajing te kladon hi kajing persang bat ngi kermas kamba nak lengka Assam government kan ai ka strict can follow ki strict action kan tama bidai kinu ki industries ki ba yai lai ka bidai bat kajing penjaklia ya kemarin ngamla arabangan batai katak lalong scientific ngamla man batai manam nombor kadai naka pollution bagi yo kita ki such type of disease nak long TB la long cancer la no gajing system ngamla ban ong menta tambah ngilai don ke meeting ro ngilai pha yaka yaki banya krensha ke health department nak menta bakin le eka study report ha ke bidai begitu ke area dan la dep study report ngala man batai kai ke ba long tu